Deebi'A. Haasofsiisii Deebi'A. Mee jalminaatiin nan haasofsiisaa deebiinaa Deebi'A jedhamee gala. Jalika. Waan isheen dubbatte tokko hin hafneedha. የተናገረችው ሁሉ ያወራችው ሁሉ አንዱ አልቀረም ተመለሰለት ይላል። የሚገርማችሁ ያለው ክብር አየች። ኡልፊነ ጅሩ ወገቴ ቶኮፋ ናሙሰ ጅሩ አፋን ኦሮምኛቲን ናሙሰ ጅሩ መልሰ ከሳ ሶሎሞን ቡኬ ናሙሰ ጅሩ አገርቴ ኦጉማሸቲ ምን አይነት ነገር ነው ጀት ማን ናሙሲ ወልጅ ከሳ ማን ናሙሲ ሞነሞቱም ማሳ ከሳ ምን አይነት የተባረከ ቤተ መንግስት ነው። ኦጅቶኒ ናሙሰ ቀቡ ፋርፈቶኒ ናሙሰ ቀቡ ዳቁኒ ናሙሰ ቀባ ሄሎ ዋቀዮ ዋቀ ናሙሳት ዋቀ ተስገቢት እግዚአብሔር የእውቀታም አምላክ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ የእውቀት አምላክ አይደለም። በጫጫታ ብቻ ላይ አይደለም። ጫጫታ ከሰዱ ወምት ዋቀይ እግዚአብሔር በሳይለንት አለ። ሳይለንት ከሰዱ ዋቀይ ሱታ ከሰዱ ዋቀይ አንደና ለመጨረሻ ልናገራችሁ ዛሬ እግዚአብሔር የምታነጋግረውን ሁሉ ዋንታ አሶሲስ ሁሉማ ዴቢሲ ከና አሶሲስ ዋቀዮ አሶሲሱን በእምነት መቅረብ አማንቲኛቸው እንፋ ዱበቲኩን ፈሪሴ ሁንዱማ አርገቴ አከጀቴ ከነም በየታየ ጉራ ነገራ የጉኑ በገረ ዋጅረከ ገረ ዶከ ገረ ሞቱማ ከርፉ ገረ ለፈጅቱ ጋበንፉ ይሰነገ ጫልማ ለበን ኮለናቴት ከሰማው በላል በቀለጠ ይሰነገ ጫልማ ለበን ኮለናቴ ልዩ ነው አንተ ጋር ያለው ክብር ልዩ ነው። እዚህ ቤት ያለው ክብር ንጉሥ ሆይ ልዩ ነው። ባልቀበሪም እንኳን ፍረችዮም ባለ የሚደረግ ምን አይነት የታገሶች ናቸው። ሆጅቶን ሲቡከራ ሆጅታል አመም ጨረቀ ቦታሳን ምን አይነት የተባረኩ ናቸው። ከአንተ ጋር የሚሰሩ ሰራተኞች ሁሉ አያችሁ። መልስ ሳትቀበል እቱ ደቢ እንፍረቴ ዱበቲኒ ለጴን ሸዳም ሀረር ጋንሴ ቀባ ኢቱ በደቢን ሲፍ ንፊኒ ለጴን ከ ሀራ ወለቹ አጀት ቀባ መንገላ ምን ራሲቲ ሜ ኢቱ በደቢን አርገቲን ይራኒ መልስ ሳታገኝ በለው ደቢቱ አርገቲ ይራት ማቲ ለጴን ከጅራሜ አከ ቢሻኒ አከ ገጋ በቁዋ ጀርቀበላት ማቲ ሀራ ዋንዱ በዳ ኢቱ ዋንቶ ኮ አርገቲን ገመቹን ከሰ ከጎታ አሜን። አንሱጃችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እዚህ ቤት ከሰሎሞን የሚበልጥ ኢየሱስ አለ። ሰሎሞን ረከንጫሉ ኢየሱስ አሽራ የመርስ አምላክ ከዮናስ የሚበልጥ ዮናስ ረከንጫሉ ኢየሱስ አሽራ ምን አጅን ኢየሱስ ራሜካ አሽራ ራሜ አከጀለ ያዕቆብ አነቱም በረ መለሳ ጀ አነቱም በረ መለሳ ዋቀዮ የሰጅራል አሽራ ጀ ሲቱም በረ መለሳ ሲቱ ገበላለ መለሳ ሲቱ ገበስላለ መለሳ ዋቀዮ ሀራ አሽራ ቦልቲኔኪ ቦልቲን ሙልፋቲ ቦልቲን ካወቲ ገልገላ ሀራ ዋቀዮ ያደ ሀራ ሲቀባ ጉያ ቦሪ ዋቀዮ ጉያ ቦሪ ቤካ ከንከ ገሩ ሀራ ዋቀዮ ሀር መገገር ሲቱ ወራጀን ቻጅራ ኡጋን ሲትማ ዋየ ጉያ ቦሪ ማንተይ ያደይ ጉያም ቦሪ ማሲታ ሲሪ ፖታየም ሰገለ ዋቀዮ ጉያም ቦሪ ሲረከታ ጀዳ ነሞኒ ባየ ዋየ ጉያ ቦሪ ቦሱ ጉያም ቦሪ ኦፊሳ ቶክ ደንዳዳ ዋቀዮ ከለ ኢሳ ጉያ ራሲት ሙራጀለ ዋቀየራ እትሚቲ ዋቀዮ ጉያ ሀራ እርጋሲ ቀባጃኔ ዋንታ ያደከ ከሰ ጅሩ ጅራኔ እነምብሲ ሀሰብ ሲሱ ኢየሱስ ይገናኝ ገለቴ ፈዳ akkasi waan tokko dubbatanii barbaada. Noo badhaa meera. Namni yeroo baay'ee mana barbaacha. Mana barbaada. Namni yeroo baay'ee uffata barbaada. Namni yeroo baay'ee barbaada. Soba. Kana sana hin dabartu. Itti maatii yoo ammaati rakkinni kee jiraani. Mana uffata qoonqoo
Kan dabarturaani. Kanuma bakka. Kanuma. Jireenyi namaa keetti meeqan jedhe? Gaakoo dhumaa si dubbadar. Mana uffataaf nyaata kan si ga'u ituun argatiin. Manaaf nyaata duwwaa jettee kadhannaa kee waa'ee manaa moonni ishii sadansaa kanan dhuma deessa. Amma namoonni yeroo baay'ee kottaa gara gifadha sinaa eebbisu. Mana na barbaachisa mana hin qabu. Nyaata na barbaachisa nyaata hin qabu. Uffata na barbaachisa uffata hin qabu. Amma duwwaan kana beektu yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus buddeen naa kenni uffata naa kenni hin jedhe. Maal hin dubbanne? Maal hin kadhanne? Maal hin kadhanne? Boris teessee manni sun maal na gooti? Na qorti na rakkisti. Har'a garuu ergaa tokko sii qaba. Waan hundumaa keessa kee kan jiru hunda asosiisi. Gooftaa mana, jireenya, fayyaadha, bakka, nyaata, uffata, gaa'ila, mucaan yoo jette sitti rakaa siidaa hojjame jire kana. Siidaa wanta buta kan jiru. Har'a gargara ilaa dhugaa Waaqayyooti. Waaqa kan naan jedhe raayitii sii godhaa jedhe gaa. Kaasa rakkee. Jedhimina wajjin waanan gaafadde jedhamee kana. Tokko lama sadii jedheen harka nan fudda jedhe kana. Kaasuma bakkee keetii harkaan fudhadha jedhimina wajjin kana. Hin hambisii. Borii kaawwattee waa'ee manaa. Borii kaawwattee waa'ee gaa'ilaa. Borii kaawwattee waa'ee hojii. Borii kaawwattee waa'ee fayyaa keetii. Waan qonqoduu waan waamachuuftee Waaqayyoon akkasiin ga'e Waaqayyo hundumaa na gaafadhu siif allaadhaa jechaadha. Itti hundumaa gaafadhu siif allaadhaa siin jedhe Waaqayyo jedhamu. Hundumaa gaafadhu siif allaadhaa siin jedhe. Hin danda'u hunda kennu. Mee warri hunda isaa hin danda'atan siif haa ta'u. Waaqayyo mana kennuu hin danda'u. Hojii kennuu hin danda'u. Fayyaa kennuu hin danda'u. Mootummaa Waaqayyoo sii kennee Waaqayyo si dhoowwataa waan xiqqoo kana. Ergaan sii qaba. Mootummaa Waaqayyoo inni sii kenna jireenya lafarraa hundumaa sii kenna. በሰማያዊ ጸጋ የባረከ እግዚአብሔር በምድራዊ ጸጋ ይባርከሃል። እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ergaan sii qabaan. Har'a Waaqayyo hunda isaan sii deebisee. Naaf itti maatii inni sunis inni yaadde hundi isaa inni ribatti dhabde inni kaleessaa inni hin gaddaa inni eda galgalaa hundi isaa deebisii farkataadhaani. Jadi taasee kaataasee. Ittaasee maataati haasee ergaa. Ergaa kooti waliin jedhaati maatii. Eeyyuu taphala. Siif ta'eera. Mi warri ergaa hin ta'e rakkatiya. Baranuma keessa waa dhageessa. Baranuma keessa waa dhageessa. Harruma kaate waa dhageessa. Dhugaadha boru waa dhageessa. Waa dhageessa siin jettara Waaqayyo. Waa dhageessa. Waa dhageessa. Waa dhageessa. Irran deebi'a. Waa dhageessa. Galgala har'a kaate waa dhageessa. Nagee መልካም ይሆናል. boru waan gaarii sii ta'a. Siif haa ta'u. Siif haa ta'u. Waatu jira. Ameen. Waan tokko siif ta'a dhaggeeffadhaa. Maal naamusa akkasii jettee namichi akkasitti hundumtuu ajamu. Maal jedhan bartoonni maannoo nagara hundi lassu mittaaza jedhanii. Eenyu hundumtuu kan qilleensi bubbeen galaanni birruun namni waan hundumtuu abboomuuf kun eenyuudhaan ni jedhan. Ergaan sii qaba. Eenyuun akkan ta'e yoo ituun ta'e yoo batte duukaa deemte sittuu gaaffii ta'a. Ameen jedhani. Huሉን የማዘዝ ስልጣን ያለው እነኙዳለን ጴጥሮስ ዮሐንስ ያዕቆብ እንድርያስ ቶማስ በትረ ወሬ ፋርፈቱን ሁንዱምቱ እነኙ ናጅረን ሁንዱ በተቀጀል ዮሐንስ አከጀል እሱ እኮ ጌታ ነው። ገብቶልኛል ጌታ ነው።